Biakamal ka Nuer Online TV and the Manduni Chankosnyak. Kajan Gwasa me bana rwanya LinkedIn kona lat karodi rai wicha ka South Sudan. Mi jiram jadid kan kono niam. Gora jen order subscribe kan Nuer Online TV channel ko rwanya bikan shamala shubkeji. Gora no jin ba bi notification bell bi jetwany. Komite ka mishi barach ba shamala shubkeji gwasa dana pa elarich. Kajan Gwasa me leran bana ling. Gora bana ling. Ariga dana jetore wicha ka AYOD COUNTY ke South Sudan. Rewe ka yu chala do ne shaga dangwan shaka kep jab ki murle ka AYOD County ka Jonglei State. AYOD Commissioner Jimmy Chol Jek chala no kan gare cha kep ka ga dorkel kap ke etike mis ki misken. Re which ka payam quite dang. Payam quite dang jan gwal dana kap ka gaten. Kan gare to te gat ke rundyok garadien te rundyok garadio dinte run ngwan gaden ngwan dinte run bakel lo run diok run ngwan run bakel lo ka garatin long tungot ka kwe kap ka gwad mete ga nyuro tin ke mis ka tin ka ga darkel cha ka be de ni murle ke ne te konti la jidwar tin ngai konan wala kana gor no bikan wari bikan gat ken bikan kanang cha roje mo cha ja kwen re wucha ka AYOD en go chirek ma cha tuok ka jan payam chal ka kwai dang payam re wucha ka Jonglei jira juma cha kweno ni ka kwimurle ni shijaba ni ka GPA alagita people administrative area ke wajaba la wimurle mana antagatin kwarke na konti la rwanya latke kene chagli ni kunyne en wote ga gadi cha kanan winimi ka kwai dang payam ka jan la tuong ni shang changte mi to ka Jonglei ka kan murle ni ke jabala la na mo cha te kana gorun kana lat duno cha gadi tiene cha kanang gat ke rundiok garden terun diok kan garan diodin terun ngwan gadan ngwan din terun bakel alo ka gadan wan chanango kan gar to cha ka jor ani ri konte la murleni ke jaba ngoda na tin gor ko ba do bran chananga je ba ka gor lere da gwas memen bana nyoko milin kon ne chala do doctoring ma chaten chike je kan US envoy ke kwardanan kep US embassy re wacha ka South Sudan ke juba chala do ken chicken rach ke kwimal ka malat ke Nairobi ala Tumani Peace Initiative na lat ke abonin konen sha gagrar re kuma ka South Sudan kire mangai kono no te wi ngwan tema te to korte ke tin ka South Sudan ka kanitin konten sha gagrar go te la re ka tonemo shi kuma US embassy kala no na kana gwano de South Sudan der te kamal shi ko de link Dr. Yuma chati nyino bu malum bedetin ki bu garudian mat ka do bran de mal de gor ka je shirka malat ka mo ka Nairobi chabon de ala konen cha gagrar awa cha gal nong reje mo ka gwi ke jen obi mal mo be yiga mal ko bi korburin kapchong re wucha ka South Sudan cha roje mo cha jamat pin kwer US embassy la US envoy kan Dr. Yuma chaten ka espele mayo chala do espele mayo bon kel metere mal kana mo ba malat ke re wucha ka Nairobi ka Tumani Peace Initiative cha roje mo cha ja kwen roje rodi na balin gwase mere wuch ka South Sudan ngai kono wona ka Christmas ke wona ka New Year chala do ne ci kwerdan la commissioner dung Juba la Juba commissioner ci la do ne kani gorke no bika kwang bigana kapchong re wucha ka South Sudan kwang ba kapchong ci kan la no binaw ka factor ni in fact ci ka factor ni ala go the contact ka kwang rotin ci kanoten ko bi ken kwang kon lat ke re factor to bi ken ka kapchong ko ci kala no ngwen ci ngwana ni to ngwan ta mas kwane ci yang kwane de lat kerik sharo jo mo chaje kwene ken lo ken ka tin gorke no bi ken to bi ken dial bi ken ka kapchong ko shi ngwan ci karo den bele latin o met kan ka kwang ka jan gwasame ci Juba commissioner ci kan mishit kan mo ci kan lat ko bi ken kwang actual ke gin alcohol bi ken yigo ni je no ke men chal ke ma koilwet dio je ngai ndi ala en kwang mo shala do ken bi ken watch en kwang mishit kan mo ko cha gorno betetin ena re wi ka South Sudan shala do ne South Sudan shi kan ngade kamrar yur shop ke $124 million ala UT korjen dang $1 million ke kwi HIV AIDS prevention ka do bdan de HIV de jagang ka jarawi ka South Sudan ikan mo jigan kamrar ko bane dial ba ka ngi ka do bdan de narin ganga ja ka ba walbo ba ka tup ko de HIV da to re ka South Sudan do ba mo mishalat ko sha gorno bete ke metwork re which ka South Sudan ke kwi jota mone
gwasame commissioner dung ikotos county kesini koteria chejelaran ejene diere long katadan en shi kume South Sudan People Defense Force etisha gwanye no shi kok shikan ga kwal mi shi ga biede long no etelam lar kene ejene ok shaga kwal de ni jing South Sudan re wishin winimi kan tam ngode etelam lar kene ki etelam let kene shi commissioner ikotos dung isini koteria cheraje mo cheje kwene no diere long ko etelam shalat eneti kon la de ni eneme ejenda na goro no de nyoga yakel en ban nyo je kale redien gore no jin bi ñoo nas ko ken kalam ni sharu lam ja gore pinka kore ban radio dien ban jalling ka den tu ko winti ko ken ka jen kor video ko me bi ataka mal bye bye